ассалому алайкум бинандагони азизи телевизиони Сафина. барномаи асрори хокро манзуратон месозем. Кураи замини моро сайёраи кабуд низ меноманд. Ин беҳуда нест, зеро агар аз кайҳон ба он назар андозем, кабуд ба назар мерасад, чунки фисади зиёди онро об ташкил кардаасту танҳо аз чори як ҳиссаи он хушкӣ асту халос. қариб тамоми мавҷудоти рӯи заминро маҳз ана ҳамин қисмати хурди хушкӣ, яъне хок ҳам мехӯронад ва ҳам мепӯшонад. бешубҳа аз ин ба бар меояд ки хок асрори азалӣ дорад. имрӯз бошад бо мутахассисони соҳаҳои гуногун барои кушодани розҳои ниҳони хок камари ҳиммат бастем. ва дар оғоз бояд гуфт ки хок яке аз мафҳумҳои бунёдии фалсафист. ба чӣ маъно? маъно ки чаҳор унсур меган, яъне тамоми мавҷудоти олам, тамоми мавҷудоти моддии олам иборат аз чаҳор унсур аст: хоку, обу, оташу бод. ва хок дар ин мавқеъ яъне яке аз ҳамон чаҳор унсурист ки мавҷудоти ҷисмонӣ ҳама иборат аз ҳамин чаҳор унсур аст ва ба виҷа хок. вақте ки дар бораи ҳастӣ суханро меронанд, баъдан ба таври маҷозӣ чаҳор унсур мегӯянд. ва дар хок мафҳуми хок бо ҳикматҳои зиёде ноҳуфта аст. хок ҳам оғоз аст, яъне оне ки рустанӣ ва рустан, яъне ба мафҳуми рустан пайваст дорад. хок ҳам анҷом аст, яъне тамоми мавҷудоти зиндаро ҷисман дар бар мегирад баъд аз он ки ҳаёт, зиндагӣ онҳоро падруд гуфт. ба ин маъно, яъне хок ҳам оғоз асту ҳам анҷом. ва дар ҳини расидани нафаси гарми фасли баҳор ҳам хок дар ашъори бузургон тасвирҳои таҳаввулӣ дошт. бубинед, ҳаким умари хаём як рубоии хеле маъруфе дорад: акнун зи сабо домани гул чок шуда, булбул зи ҷамоли гул тарабнок шуда. бар сояи гул нишин ки бисёр ин гул аз хок бурун ояду мо хок шуда. бубинед, дар ҳамин ҷо ҳам мафҳуми оғоз аст, оғозҳои зиёд, яъне гул дар шакли гул, дар шакли таҷассуми зебоӣ аз хок бисёр зуҳур мекунад, яъне берун меояд, яъне аз хок мерӯяд ва мо ба унвони инсонҳои воҳид, яъне як насли инсон хок шуда, яъне ҳам оғозу ҳам анҷом ва ҳарду марбут аст ба хок. бале, ба ғайр аз ин мафҳуми муқаддаси хоку заминро шоирону адибон ва донишмандони ҳар давру замон шоиста ба кор бурдаанд. ҳамин умар хаёми нишопурӣ як боз рубоии хеле маъруфе дорад бо номи хоб чун абр ба наврӯз рухи лола бишуст, бархезу ба ҷоми бода кун азми дуруст. кин сабза ки имрӯз тамошогаҳи туст, фардо ҳама аз хоки ту бархоҳад руст. яъне хок. акнун бубинед ки ҷисме ки хок шудааст, боз гӯё ки як тағзияе аст барои рустани ҷисми дигар. ва бубинед, ҳар ҷо ки гули гулолазоре будааст, аз сурхии хуни шаҳриёре будааст. ҳар ҷо ки банафша аз замин мерӯяд, холест ки бар рухи нигоре будааст. ин тасвири хеле ҷолибе аст ки дар тарҷума урупоёнро хеле тасхир кардааст. инчунин ба монанди ин байтҳо устод Камол Насрулло боз чандин шеъру рубоӣ дар васфи хок гуфтаанд ки боиси таҳсин аст ва то ҳол вирди лаб такрораш мекунем. хок як зуҳуроти бисёр муқаддас аст ва дар таърихи мо, дар кишвари мо, дар суннатҳои мо то имрӯз ҳам нисбат ба хок ҳамин муносибати инсон ҳамчун ба як муқаддасот дар байни мардум миллат боқӣ аст. ва мо медонем ки мардуми мо хусусан хоки ватана чӣ қадар арҷ мегузоранд, чӣ қадар ба он эътимоду эътино доранд. ва вақте ки як нафар ба саёҳат меравад, ба ғурбат меравад, дар мулки ғарибиҳо зиндагӣ мекунад, вай ҳатман як кафи хоки ватана ҳамроҳаш мебарад. ӯ аз ҳамин хок ҷудоӣ надорад ва ин хок бояд ки ӯро бозгардонад ба ватан ва дар ҳар ҷои дигаре ки агар мадфун шавад,
در خاک وطن مدفون شد، یعنی این خاک با او باشد. این معنی را در شعر ما، خصوصا شعر معاصر ما بسیار استفاده کردن که مثلا استاد لایق در اون شعری که به تاجیکستان بخشیدن این معنی را چی میکنن که تاجیکستان محضر من سرزمین کم زمین، تو سراسر کوهساری، تو سراسر سنگساری، چون که فرزندان تو در طول تاریخ دراز هر کجا رفتند مشت خاک با خود بردند. و بازار سوپر از این برعکس همین معنی میگوید که من هر کجایی که رفتم دامنم شکیده رفتم که یا پایم افشانده رفتم که خاک تو کم نشود، من خاک تو بیرون نبرورم. پای خود را ره به ره تا سرحدت بر زمین افشانده رفتم، از پایم تا کم نگردد ذره خاکت وطن. بله، به همین معنی فلسفی و عرفانی صدها شعر و غزلها گفته شده است و در این باره حالا هم میتوان کلامی بدیع گفت. زیرا محض خاک وطن، خاک تاجیکستان قیمتی والا دارد. در واقع در این باره شعر سماگیر استاد کمال نصرالله دلیل این گفته هاست. خاک اگر بر زخم درمان است، خاک تاجیکستان است. خور اگر چون گل شکوفان است، خور تاجیکستان است. خیلی یک شعر وطن دوستانه هست که اما خاک اگر بر زخم درمان است، خاک تاجیکستان است، خاک وطن است. این هم معنی تحتانی خودش دارد، یعنی که انسان اصلا واقعا همین خیلی است. خاک انسان شفا میبخشه. شما وقتی که یک دستتون خراش میخوره، یک زخم میخورد، خاک میمالید، همین خاک شفا میبخشد. یعنی شاید این از اون سبب است که خاک در ترکیبش همه گونه الیمنت های در کره دارد که از این خاک نمو میکند سبزه و گل و انسان و هر چیز. یعنی که خاک نیروی بسیار بزرگ دارد. خاک یک مقدس است. این را ببینید، همین کف گرد، زمین، خاک چقدر بزرگی دارد. محض از همین سبب شاعران و بزرگان، ادیبان آن را وصف کردند و تا هنوز ارج میگذارند. حالا که خاک و زمین را وصف کردیم، عین مدعاست که خودی معنای این واژه را از زبان شاعر بشنویم تا اینکه شهامت آسمانیش را به طور خاکی زمینی درک نماییم. زیرا شاعران به این طبیعت به طور خود نظر دارند. واژه خاک، واژه زمین امروز برای ما معنی اساسیش وطن است. وطن در لغت ها هم وقتی که ما خاک میگیم، خاک زمین است، زمین وطن است. ما برای ما این واژه از قدیم الایام، از تاریخا مثلا واژه مقدس بود، با معنی های روحانی و تحتانی و دینی که به ما تلقین شده است. اما امروز مثلا برای ما در زمان استقلالیت و صاحب استقلالی ما بیشتر به قدر زمین ما، به قدر خاک ما به چند معنی میرسیم. اول اینکه این زمینی ماست، زمینی که امروز در وی کشور آباد و تاجیکستان صاحب استقلال بنیاد می‌یابد. بنابراین ارج بلند دارد برای ما این خاک، این زمین، این وطن. پس از آنه که ما یک کم از اسرار عرفانی و فلسفی خاک آگاه گردیدیم، اکنون از روی علم آن را پوره می‌آموزیم و به سوال‌های زیرین جواب می‌گیریم. خاک چیست؟ آن چه خصوصیت دارد؟ چند نمود می‌شود و عموماً این همه را چگونه می‌آموزند؟ عموماً گیریم نسبت خاک یک علمی علایده موجود است. این هم باشد علم خاکشناسی که درباره خاصیت‌های خاک، ژنز آن، یعنی که پیدایش آن، یعنی که این علم علایده همین مسئله را می‌آموزد. قبط بالای کاوکه زمین که قابلیت حاصلخیزی دارد خاک گفته می شود. خاک یکی از عنصرهای اساسی طبیعت به شما رفته، همچون ماده مرکب و آمیخته به حساب می رود. معلومات علم‌های خاکشناسی اساس می‌یابد در معلومات‌های دیگر فن‌ها، مثلا فیزیک، شیمی و حتی ریاضیات که مثلا توسط ریاضیات مدل‌سازی روندهای خاک گذرانده می‌شود. خاک جسمی مرکب بوده، در ترکیبش بسیار ماکرو و میکرو الیمنت ها دارد که برای افزایش رستنی
барои афзоиш расанӣ муҳимияти хос доранд. бале ва агар мо таърихи хокшиносиро назар андозем он хеле қадима аст. мутахассисон иброз медоранд ки он ҳанӯз аз давраҳои ҳаёти авесто пайдо шудааст. аз таърихи пештари асосӣ агар мо дида барем, он олимоне ки барҷастае ки дар ҳамон замон буданд, ин авесто мебошад. он кас ҳам аз аввали ҳамин фаъолияти худ пайдошавии хок, дар бораи хок, яъне ки аз тарафи рост ба тарафи чап ё аз тарафи чап ба рост шудгор кардан ро, яъне ки маънидод карда доданд ва аз ҳамон ҷо дарк карданд ки агар инсон бо ин тарз коркарди хокро кунад, яъне ки ғала киш кунад, дар оянда вай метавонад ки ягон маҳсулоте гир ба даст орад ки зиндагии худро давом диҳад. давоми ин илми хокшиносиро баъди олими барҷастаи ҳамин даври гӯем зардуштиё авесто, ин буд бобоҷон ғафуров, ки дар китоби худ дар тоҷикон он кас ҳам ба пуррагӣ ҳаминро дарк карданд ва фаҳмонда доданд ки ин хок, яъне ки аз ҳамон даврае ки инсон пайдо шудааст то ҳоло ҳаст ва хок моро мепешонад ва мехӯронад. вале ҳамчун илми алоҳида кай пайдо шуд? асосгузори ин илм кист ва дар кишвари мо аз кай рушди ин илм ба назар мерасад? ҳоло ба ин суолҳо низ посух мегирем. олими барҷаста Дакучаев ҳамчун падари илми хокшиносӣ ба шумор меравад ва аз тарафи ин олим якчанд китобҳо навишта шудааст ки мухтасар дар бораи ҳамин илми хокшиносӣ, пайдошавии он, тамоми тараққиёт ва коркарди он бо ҳама гуна, чи аз тарафи табиат, чи аз тарафи кимиёвӣ, чи аз тарафи инсонӣ дар ҳамон ҷо дарк карда шудааст ва ҳамчун падари илми хокшиносӣ вай бо ҳамроҳи шогирдонаш худаш коркар кардааст. дар ин ҷо фаъолият карданд Вилямс, Прянишников, аз тарафи олимони тоҷик ҳам сар карда ин олимон Садриддинов олим буданд, Якутилов олими барҷаста буданд, Иловайская, Кутиминский, Леонтьев ва Антип Каратаев, ки инҳо аз соли 1936 сар карда барои ободии водии Вахш фаъолияти худро давом доданд ва дар он ҷо ҳамчун тараққиёти илми хокшиносӣ фаъолият карда барои аз худ кардани ин водӣ саҳми худро гузоштанд. ҳоло бошад каме аз ҷиҳати физикии хокро меомӯзем, яъне илми физика кадом ҷиҳати хокро меомӯзонад ва то чӣ андоза метавонад саҳмгузор бошад барои пешравии илми хокшиносӣ. пеш аз ҳама мо дар ин ҷо қайд кардан лозим аст ки ҳастанд якчанд яъне ки равияҳое ки равандҳои яъне ки шохаҳои илми физика ки вобастаанд ба омӯзиши хок. аз ҳама наздики онҳо ин физикаи хок мебошад. физикаи хок яке аз шохаҳои геофизика мебошад. чӣ тавре ки мо медонем, илми геофизика геосфераҳои заминро меомӯзад ва мо медонем ки 7 геосфераи асосии маълум аст. ин ҳам бошад қабати якум ин литосфера, ин қабати сангии замин ва дар болои он ҳаст 3 қабат. ин педосфера, яъне ки қабати хокӣ, ин гидросфера, қабати обӣ ва биосфера, яъне ки ин қабате ки дар он мавҷудоти зинда, растанӣ ва ҳайвонот мебошанд. ва албатта бо 3 қабати боқимонда ин ба атмосфера вобаста аст. ине ки қабати атмосферӣ, қабати ионосферӣ ва қабати магнитосферӣ. бале чӣ хеле медонем 6 қабати замин ба ҷуз аз педосфера 4 миллиард сол пеш пайдо шудааст ва қабати аз ҳама ҷавонтар педосфера бошад 1 миллиард сол пеш. ва бояд донем ки хок аз кадом унсурҳо таркиб ёфтааст ва барои пайдоиши хок чӣ қадар вақт сарф мешавад. инро мутахассисон медонанд. дар 1 грамм таркиби хок зиёда аз 6 миллиард микроорганизмҳо вуҷуд дорад ки асоси пайдоиши ҳосилшавии хок аз боқимондаҳои набототу ҳайвонот, яъне ҳосилшавии хок тавассути микроорганизмҳо дар раванди оксиди барқароршавӣ, яъне хок ҳосил мешавад. хок аз бештар аз минералҳо ва баъдан аз ҳаво ва бо як истилоҳи илмӣ мегӯянд гумус, яъне ки ин боқимондаҳои организмҳои зинда, ин боқимондаҳои растаниҳо ва ҳайвонот ва ҳамчунин маҳсули ҳаёти онҳо аз ҳамин вобаста аст.
و عموما گیریم مساحت کره زمین اگر این معلوم است که 510 یعنی که میلیون کیلومتر کوادراتی می باشد، از این همگی 150 میلیون کیلومتر کوادراتی این خشکی است. ولی مساحت خاک، مساحت قبات خاک یعنی که پداسفر تقریبا 400 میلیون کیلومتر کوادراتی می باشد، یعنی که از مساحت خشکی زیاد است. برای چی؟ برای اینکه این در بر میگیرد همچنین قاره اقیانوس‌ها را و رسما همین قفسی این سفره یعنی که قبات خاک زمین از 1.5-2 سانتی متر تا 2 متر این اون قسمی که حاصل خیز است با اون اهمیت میتیم همین عبارت است. یعنی دوامنوکی این روند البته خیلی هم طول میکشد، یعنی برای حاصل شدن 1 سانتی متر قبات حاصل خیزی زمین اون مهلت از 800 تا 1000 سال را در بر میگیرد. инчунин аз ҷиҳати илмӣ гирем хокро дорои системаи гидрогенӣ, дисперсӣ ва бисёрфазавӣ мегӯянд. акнун ҳар сеи ин мафҳумро чуқуртар меомӯзем. مفهوم گیتروگنی این آن است که خاک از یک چند عنصرها عبارت است. این هم باشد ما گفتیم علاقه این یعنی که قبات‌های مینرالی یعنی خاک‌های مینرالی، بعد هوا و یعنی که باقی مانده های ارگانیسم های زنده، رستنی و حیوانات. از جهت الیمنت ها گوییم تقریبا قریب 49% خاک رو این یعنی که اکسیژن هوا تشکیل میدهد. بعدا یعنی که اون عبارت است از سیلیسی، آلومینی، آهن، کالی، کلسی و دیگر باقی مانده الیمنت های دیگر که آنها یعنی که فیصد کمتر دارند. دیسپرسی بودن خاک این آن است که خاک تا کدام درجه از ذره‌چه های ریزه شده عبارت است. مثلا اگر ذره‌چه های خاک از 1 میکرومتر کلانتر باشند، در این حالت خاک بیشتر عبارت می باشد از مینرال های خاک شده. اگر ذره‌چه های خاک از 1 میکرون خردتر باشد، این معنیش آن است که یعنی که خاک بیشتر از مینرال های گیل شکل و باقی مانده های رستنی و حیوانات یعنی گوموس عبارت می باشد. агар раванди ҳосилшавии хок ҳазорсолаҳо тӯл кашад, пас мезазад онро сарфакоронаву бо ақлу идроки баланд истифода кунем. мутахассисон инро тасдиқ мекунанд. асос барои ҳиз ва самаранок истифода бурдани қабати болои замин мо ҳар як шаҳрвандро дар моддаи 13 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дарҷ шудааст ки ҳиз ва ҳизби замин ва обу наботот ман ҳаво ин вазифаи ҳар як шаҳрванд дониста шудааст ва ин моро водор мекунад ки албатта он қабати ҳосилхези заминро яъне хокро хело ҳам самаранок ва ҳифз намоем. мутаассифона хокро ҳамчун як чизе ки доимо ҳаст, дар зери по ҳаст, ба он ҳеҷ намешавад, он ягон مثلا یگان ثروتی گرانبهای نیست که اون رو کس برد و با اون اهمیت نمیدهند. ولی اگر ما همین خیلی ابجکتیوانه نظر کنیم، حیات انسانیت و تمام موجودات زنده روی زمین پیوسته در خاک است و از خاک وابسته است. از جانب دیگر بغیر از آنکه خاک ما رو با غذا تامین میکند، همچنین خاک انسانیت رو از جهت اکولوژی حفظ میکند. یعنی که این چی معنی دارد؟ این معنی آن دارد که در داخل خاک بسیار مثلا حیوانات هایی که میفافتند یا رستنی هایی که حیات آنها به اتمام میرسد، در آنجا خاک آنها را تجزیه میکند و نمیگذارد که یعنی که ماده های ضرر آور به اطراف پخش شود. یعنی در داخل خاک همه این ارگانیسم ها تجزیه میشوند. ва бояд инҷо қайд кард ки амалияи истифодаи хок як илми бузургу як таҷрибаи калон аст. то ҳол танҳо назариявӣ омӯхтем, акнун тарзи коркарди онро дида мебароем. агар мо аз ҷиҳати амалияи истифодабари хок яъне ки аз нуқтаи назари илмӣ нигоҳ кунем, аз нуқтаи назари физикӣ бояд қайд кунем ки шарти асосии یعنی که حاصلخیز بودن خاک این آب می باشد، موجودیت آب می باشد و آب اصلا گیریم
ба хок бо ду тарзи асосӣ яъне ки ворид мешавад. Ин якумаш ин қувваҳои гравитатсионӣ ки яъне ки ин боришот ва он обе ки дар рӯи хок мешавад, он бо вазни худ бо кашиши замин ба даруни хок ворид мешавад. ва дуюм қувва ин қувваҳои капиллярӣ мебошад. донистани падидаи капилярӣ низ аз манфиат орӣ нест, зеро ин аҳамияти калон дорад дар рушду нумӯи соҳаи кишоварзӣ. падидаи капиллярӣ он аст ки агар мо найчаи борикро найчаи бениҳоят борикро ба рӯи об гузорем, об дар он баланд меравад. яъне ки одатан тамоми масалан дигар ҳодисаҳо ба он асос ёфтаанд ки дилхоҳ яъне ки мавод ёки модда бошад, он ба замин кашида мешавад. вале дар ин ҳолат агар найчаи борикро шумо ба об монед, он ба боло меравад, яъне ки қувваи ҷозибаи заминро бартараф карда ба боло меравад. ин падидаи капиллярӣ аст. истилоҳи капиллярӣ ин аз калимаи лотинӣ гирифта шуда маънояш ба монанди тори мӯй борик гуфтанӣ аст, яъне ки тори мӯйро мефаҳмонад. дар ин баробар боз эрозияи замин низ мавҷуд аст ки инро низ мавриди омӯзиш қарор додем. хуб, эрозия чист? он чӣ гуна таъсир дорад? мутахассисон мегӯянд. эрозияи хок мегӯянд, эрозия ин шусташавии хок ё ин ки вайроншавӣ ё нестшавиро дар назар дорад. аслан шусташавӣ ин яъне ки нест кардани ана моддаҳои ғизоии хоки барои афзоиш ва додани ҳосили дилхоҳ ё баланди растаниҳо мебошад. бинобар ин барои ҳифзи он аввалан бояд меъёри обёрӣ дар заминҳои обёришаванда риоя карда шавад ва шахсоне ки нисбат ба замин маълумот доранд ва ё нисбатан бисёртар ҷалб карда шаванд, то ки роҳи инро гиранд ва роҳҳои атмосферӣ яъне ба тавассути боришот шусташавии заминҳо аслан мо давлати кӯҳсор ки ҳастем, бисёртар дар талу теппаҳои мо анамин ҳодиса ба амал меояд. барои ҳамин барои пешгирӣ аз боришоти атмосферӣ яъне шусташавӣ тавассути боришот инро мебояд ба воситаи зиёд кардани яъне дарахтони ки бевосита дар ба намӣ ва кам боришӣ ё камнамӣ тобовар ҳастанд, зиёд кардан дар тали теппаҳо ва инчунин бо роҳи тасмаҳо яъне кишт кардани ё боғот ё ин ки тогзор ба вуҷуд овардан дар кор ва инчунин муҳофизати чарогоҳҳо ва риоя кардани чарогоҳгардон дар чарогоҳҳои имрӯзаи ҷумҳурӣ ки дар талу теппаҳо ҳастанд. ба ҳамин восита мо метавонем яъне зарари анамин шусташавиро пешгирӣ намоем. бале, бо хок сарукор гирифтан масъулияти баландро талаб мекунад. акнун мо сифати хокҳои ҳосилхези тоҷикистонро муайян менамоем. инчунин сар мезанем ба институти хокшиносӣ ва агрохимияи академияи илмҳои кишоварзӣ. институти хокшиносӣ ва агрохимияи академияи илмҳои кишоварзӣ асоси он дар бораи ҳифзи хок он гузарондани ташхисҳои хокурастанӣ албатта кору фаъолият мекунад. олимон ва мутахассисони ин муассисаи илмӣ албатта ҳамасола аз рӯи лоиҳаҳои илмӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар таҷрибаҳои илмии истисолии худро гузаронида ва барои замин истифодабарандагон ва хоҷагоҳи деҳқонӣ ки ба замин сару кор доранд албатта тавсияҳои судманд, тавсияҳои илмӣ пешниҳод менамоянд. албатта пеш аз оне ки замин истифодабаранда ё ки касоне ки ба замин сару кор доранд албатта бояд ташхиси хоки қитъаи замини хоҷагии худро бояд донад. аз ин хотир мо метавонем тавассути озмоишгоҳе ки дар муассисаи илмии мо вуҷуд дорад метавонад ки ташхиси химиявӣ ва агрохимиявӣ инчунин биологии хоки он минтақаро омӯзиш карда аз рӯи муайян гардидани он элементҳои зарурӣ ки дар таркиби хок зарур аст дидан баромадан баъдан метавонад ки зироати муайянро дар он ҷо кишт намояд. барои баҳодиҳии заминҳои кишоварзӣ таҷрибаҳо гузаронида мешавад ва ҳамин маҳз таҷрибаҳо сабаб мегардад ки дар оянда соҳаи кишоварзӣ рушди мутлақ намояд. барои баҳодиҳии заминҳои ҷумҳурӣ мо ба хоҷагиҳо рафта аз хоҷагиҳо аввал харитаашонро мепурсем ва баъд 3-4 соли охир ҳосилнокии зироатҳои кишоварзиро мепурсем ва аз ин контурҳоро ёфта аз харита контурҳоро ёфта
چاک میکنیم. چاک رو تا 1.5-2 متر کنده لازم است و موافق قانون خاکشناسی باید تا همون وقت کندن در کار که جنس مادری خاک پیدا شد ما کندن رو تمام میکنیم و از هر یک خبت خاک ما با حلقچه ها نمونه خاک میگیریم و اینچنین برای تشخیص ازات، نیتروژن، فسفر، کالی جداگانه در خلطچه هایمان خاک رو گرفته در آزمایشگاه آورده از حلقچه ها ما نمناکی رو حساب میکنیم. نمناکی رو برای یافتن زیچی نمناکی میانه رو میابیم و از آن زیچی رو معین کرده میتوانیم. ترکیب خاک کدام سیستم الیمنت های دوری را دارست و کدام ماده های غذایی را باید داشته باشد؟ زیرا میگویند از روی معلوم کنی انا همین غذاناکی به خاک بها داده می شود، یعنی به حاصل خیزی خاک. در ترکیب خاک اساساً الیمنت های سیستم دوری الیمنت ها قریب که از 70 تا 80% الیمنت های سیستم دوری در ترکیب اون دیده می شود که اساساً قریب 49% اون رو اکسیژن تشکیل میدهد، بعداً 27% سیلیسی، آلومینی، آهن، مگنی، کلسی و دیگر الیمنت ها. و اینچنین خاکی چون به ماده های غذایی احتیاج دارد و این خاک رو ما سنجیده میبینیم که در ترکیبش چقدر نیتروژن، چقدر کالی و فسفر و کالی هست. چنانه که به همه خاکشناسان معلوم است از روی گراداسیا باید خاک‌های تاجیکستان مثلا 0.15 میلی گرم باشد اگر این خاک پسترین حساب می شود. خاک از همه بلندترین از 60 میلی گرم کیلوگرم کلان است و خاک میانه 45 تا 60 است. به غیر از این خاک را گروه بندی نیز میکنند از روی این مقدارهای عضوقوی. منطقه تاجیکستان وابسته به درجه تامیناکی گموسناکی خاک آن رو ما به قسم ها جدا میکنند. البته نمودهای خاک که گوناگون هستند این وابستگی دارد از یعنی ترکیب شیمیایی و پاروخاکی آن یعنی گموسناکی. خاک ها را ما به 4 گروه تقسیم کرده ایم. یکم گروهی بهترین حساب می شود که از 70 تا 100 بال را در بر می گیرد و 35 تا 50 سانتی گکتار حاصل می دهد و اینچنین زمین های بهترین هست که از 50 تا 70 بال رو تشکیل کرده تا 25 سانتی حاصل می دهد و از همه پسترین این همون خاک های می باشد که از 30 تا 40 و از 20 تا 30 بال را تشکیل می دهد. زمین های تاجیکستان بسیارش به زمین هایی که مثال گروه دوم است، زمین های خوب بگیم خطا نمی کنیم، از 50 تا 70 بال را در بر گرفته تا 25-30 گکتار حاصل می دهد. بسیاری زمین ها به همین گروه داخل می شوند. اکنون نمود و نوع خاک و زمین وطن را دیده میبریم، چنانه که میگویند آن از روی رنگش تفاوت دارد و حاصل خیزیش نیز فرق میکند. وابسته از همین که جایگیرشوی جمهوری ما یکی از منطقه پسترین این طرف دریای 5 ایوج می باشد، آن از بلندی سطح بر 300 متر جایگیر شده. از همون منطقه یعنی که نمودهای خاک پیدا شده است. از همون منطقه سر کرده ما جدا میکنیم این خاک‌های خاکسترنگ، یعنی که ما در اونجا خاک‌های خاکسترنگ دشتی، بطلقی، بوری و رفته به خاکسترنگ روشن، خاکسترنگ مقرری و خاکسترنگ تیره یا سیاه‌چتاب برمیخوریم. اصلا این منطقه‌هایی که در پستی جایگیر شدن آنها از سطح آب‌های زیر زمینی یعنی که بویتر می باشند، در بلندی جایگیر میشن و یکی از سبب‌های یعنی که به درجه شورنوکی آمده رسیدن همین می باشد که هنگام بلند شدن سطح آبی زیر زمین ها آن نمک‌هایی که در جنس مادری وجود دارند آنها یعنی که به سمت بالا روانه شده به آن زراعت‌هایی که ما کشت میکنیم ضرر خود رو میرسونند. برای پیشگیری این ضرر باشد متخصصان و عالمان انستیتوت خاکشناسی و اگروشیمی اکادمی علم‌های کشاورزی یک چند توصیه ها را پیشنهاد دارند. گوش میکنید.
бинобар ин аввалҳо мо бояд ки заҳкашу заҳбурҳоро ҷонон кунем, онҳо фаъолият ва кор кунанд ки онҳо обҳое ки зери заминӣ вуҷуд доранд ба сатҳи поён фуромада, яъне ки шуста шуда раванд. бинобар дар ин минтақа асосан роли муҳимро ин обшӯйкунӣ, яъне ки обшӯйкунӣ рол мебозанд. ҳар қадаре ки аз сатҳи баҳр боло, яъне то 500-600 метр меравем, хусусияту ранги хок низ тағйир меёбад. аҷиб, ин хокҳо то чӣ андоза ҳосилхез шуданаш мумкин? баъди хокҳои хокистаранги сиёҳчатоб ё тира тамом шудан, мо бармехӯрем ба хокҳои хокистаранги ҷигариранг, яъне ки ин минтақаҳо аз сатҳи баҳр 600 то 1200 метр ҷойгир мебошанд. аз ҳисоби намнокӣ онҳо ба пуррагӣ аллакай таъмин мебошанд. агар дар он хокҳои хокистаранг аз аввал агар боришот 200-250 ва дар хокҳои тира то 500 мм боришот бошад, дар ин минтақа аллакай онҳо аз боришот таъмин мебошанд ва аз 800 то 1200 мм боришотро мо дида метавонем ки ин яке аз минтақаҳое ки аз намнокӣ, яъне ки таъмин мебошанд ва аз хусусияти, яъне ки таркиби хок, онҳо ба мо имконияти хуб медиҳанд ки мо дар он ҷо зироатҳои гуногунро парвариш кунем. дар қисми поёни доманакӯҳҳо бошад хокҳои нисбатан ҷигарранг мавҷуд аст ва гумуснокияш низ нисбатан баланд аст. ин дар минтақаҳои аллакай кӯҳҳо, доманакӯҳҳо бармехӯранд. онҳо назар ба хокҳои ҷигарранг як профили хуби нағз доранд. аз ҳисоби гумуснокияшон онҳо аллакай фоизи гумуснокияшон баланд мешаванд ва сабаби асосӣ дар он ки ҳангоми боришот зиёд будану пӯшиши, яъне ки пӯсиши аз растанӣ зиёд мешавад, гумуснокии онҳо зиёд мешавад ва ба ҳамаи мо маълум аст ки агар фоизи гумуснокии мо дар он ҷо зиёд шавад, мо метавонем ки ба пуррагӣ аз моддаи ғизоӣ он зироатҳое ки дар он ҷо кишт мешаванд таъмин карда метавонем. намуди дигари баъд аз хокистаранги ҷигариранги муқаррарӣ мо бармехӯрем ба ҷигариранги сафедчатоб ки ин хокҳо асосан фоизи ками хокҳоро дар Тоҷикистон ташкил медиҳанд ва онҳо дар як минтақаи махсус вомехӯранд ва баъд аз он мо аллакай ба хокҳои баландкӯҳи даштӣ вомехӯрем ки он асосан дар минтақаҳои мисол биёрем дар Тоҷикобод, дар Рашт, дар ҳамон ҷойҳои мо вомехӯрем ки онҳо асосан ҳамчун минтақаи чарогоҳ ба чашм аён мешаванд ва баъд аз қисми болотари онҳо мо ба хокҳои баландкӯҳи даштӣ биёбонӣ бармехӯрем ва ин хокҳое ҳастанд ки аллакай ҷинсҳои модарии онҳо наздик мебошад. давраи сабзиши нашномаи растаниҳо бисёр намебошад. дар он ҷо растаниҳои алафзор, яъне ки растаниҳое ки аз тарафи чорбо истеъмол карда мешавад, онҳо танҳо бо баландии 25-30 сантиметр вомехӯранд. пас аз минтақаҳои хокҳои баландкӯҳи дашти биёбонӣ вомехӯрем хоки гумуснокияш хеле паст ки дар таркибаш оҳан бисёр аст. ва баъд аз ин минтақае ки дар баландиҳои 3500 ҷойгир мешавад, баъди онҳо мо ба хокҳои зангви мегӯянд, яъне ки ба хокҳои сифатан рангашон дигар вомехӯрем ки онҳо аллакай танҳо ба ҷинсҳои модарияшон наздик аст. дар он ҷо мо ин қадар фоизи нағзи гумуснокиро дида наметавонем. дар он ҷо асосан фаъолияти процесси хокпайдошавӣ аз ҳисоби анамин таркибашон ба хокҳо ва оҳан, яъне ки ферум дуосия бисёр мебошад. барои ҳамин онҳоро ё ки мо хокҳои зангӣ мегӯем, ё ки хокҳои ба тариқи классификатсияи дигар ин ржавӣ гуфта ном гузоштанд. бале, пас аз ин боз як намуди хоки дигар мавҷуд аст ки онро танҳо дар қаторкӯҳҳои Помир вохӯрдан мумкин аст. баъд аз ин минтақа мо мегузарем аллакай ба хокҳои нивалӣ. асосан хокҳои нивалӣ ин дучор мешаванд дар минтақаи аллакай Помир ки дар он ҷо ҳамаш таркиби хокҳои онҳо вуҷуд доранд аз ҷинси модарӣ. мо дар ин минтақа
дар баланди 5000 گویم هم خطا نمیکنیم. در اونجا علاقه تماما جنس های مادری با بالا برآمدن. در اونجا اصلا ما فقط تنها سنگ پاره ها رو بخورده میتوانیم. از حسابی بادلسی و شتاشوی در این منطقه اصلا گونسناکی آنها پس شده است و برای با کارکرد یا که با کشاورزی در آوردن بسیار طلباتی زیاد رو، یعنی که کارکرد بسیار رو اونها طلب میکنند و با همین بعد از این منطقه بالاتر رفتن ما علاقه به حالت‌های یعنی که پیریخ‌ها دچار میشویم. همه اینها قطارخوی‌ها خاصیت خود را دارند و در پروسس‌های چندین سالها از حسابی که من همین تیزی کانتیننتالی داریم، همین سنگپارها رفته با پورا قسم майда شده. در 100 سالها آنها در اونجا پروسس خاک پیداشوی با وجود می آید و با همه اینها این یعنی که روندی تاثیر طبیعی دارد. پس از آموزش طولانی میتوان گفت دوستان عزیز که ما باید هرچی بیشتر حفظ نماییم، نوابسته از آن که خاک چگونه صفت دارد، تا اینکه هرچی بیشتر ما را تامین سازد. اینچنین گرامی داشتن مشقت دهقان هم کاری بزرگان است. چنانه که گفتند خاک اگر بر درد درمان است، خاک تاجیکستان است.